rong te kera ta tum tawar dolong ka be pen piniara ni anta kisum jok kon pela lang that bor forest school along le thanbang arani ka talon pon bukajan AJYCP atum pen APDCL putak dharna kalni rong te kera ta tum tawar dolong ka be pen piniara ni anta kisum jok kon pela Perthe ke dodun sungpe perthe ke dodun along ason ka pheri minita chitong dunang laben ka chere dunang muni ke dam ke wanga to war jong si mi ke dam ke wang ka pheri ok chokom rom poloti labang so arong ching thodon de laben karbeng no autonomous council ka chare to my meeting along development pu ke hang ka tarang pon ki kupi ale solsi Lakhain ko ratrok dwar bagari MEC constituency kapalo rong te kera ta tum non puta dolong towar ki dong dun long lelang ajok ke dam tang apora hut benta berta chata along aphong paklang pon bom pon da pini arni anta karbeng autonomous council ka chati ke japon atum kelang kapang pon bang krewe ajok ason si thepon long Chiro yo đây. Chiro yo đây. Chiro phe nó đi hông đi. Nari hông đi. Chiro yo đây. Chiro đi đây. Chelle boy nu. arwi ke thepar pe na jok men lang theplut ajok rong te kera ta tum dolong ka be pen ajok kedam kisung lokajale school students atum pusitami school ke dun aduk tope khangjang lo ajha ka tum ke exam ke tok jisitami tawdun nong le datlu titita dolo lapen ke rongora ta tum sitami akenang soda kam kedam ji atum pusitami duwara we pen ajok kisung chitong nang kok jilo lapen anpar tami samati tibakan kedo atumta sake ponje aphanta akisong thek lo pusi tibakan kedo atumta ningje ponrenti lasin la soke song penang pa jokpon wek tha puwa phan karbiang longoton mos council ke japon dr tuliram rongha anpar ta education em richard tok bia phan nangra wek tha lapen dolong nang kimpi wek tha pu kachuning report kadang ke ari deng lah. Ya. Kadang ke ari deng lah. Hai. Yo. Ini Cek kiron sih lang ate roy lang kipen ko lang ave ko dei lage. Kita keren, pasti sak bangga hello. Lada tu, lah, cibi bang sekewe. Stop tu. tupo. Nili cuma tipu jika tung bang kayak jola pini asong kado ke don rap ta thek long lo ba lang jang hoi hai bang da dolo sitame ke loving ha bor pung tara pung long lok hegam de det podim da kali la da ke rong bong ben dei thoto rong te ke kacheleng to war non puta la son bom lang bang sia bang nili tung ki puji bang ka sabo ining oidam chet adim ke lalo la salang li cipat duk cipalag ra
rong so hi me ya re te kok te ki ta hat bo ja ta dak dai thor po la pu sor phan lang chot son te ining reng me se ni alang li richard tok bia ke hai phan sita an so se choro thu ji ni tum ke rong so ki dugla tu ma ga chong da dun ke chotolo dun ke dam ke ba hu bida do dun lo te la hen lo ining ga rong dun atwar ke dasi nili kaning je arat kuta nili phanda ningo ri nili ke lada khau arong ga preta kali intiarong achin thong asalo si nili richard tok bi phang ke chuning ri ke la hen lo pene rcc le pula ma che ka delong delang nang kin pi son te la non son jo to dap ke school sumar anta pak la dun bang vedalo lang theu a jo ne dun the bang vedalo akon nili tu emergency ki dam ya tum ta yo ki kabor I check chedon si ki kabor I ta lang yang plung plang bang da dolo asende lang pon bang da pon lo lai nili richard bi phang ke chuning ri alam the la pu hen lo don atum ka dom ho dei lo ka charli han lo khayang thego laben lo ki thek hen lo per the minute ke hok lo laben labang so long thamang ta isi nut anok be mate anok be pilo nijang karbiang long lakha troxicopli MAC constituency kaparlo phelang pi mate khironi langthat borphura ME high labet LP school along pangrum peten sarbang pi radha krishna amhang kethek arani mati thanbang arani pacheton no teachers day alir alon pet pachunpot laban ke jeng siang deng lagi karditang sarbapali radha krishna na phan ka chikimo asai ke dengpo lapet labang so phit thanbang teachers atoma phan man kido assam arlo kache thangklong phulonga musapet man peng chipipon laben labang so phit lam theke jai kache pate chisik se pin pet lam ke jai mate extempore speech laben ke lun ke kan hai hoi positami paman pon lapen labang so mai along aluhi sarpo aman pen lakha troxy Kopli constituency VDC chairman Baburam Rongphar Chetongdun labang so putak headmaster lapen school managing committee amai puatu nangkapachini dun amhor alamthi langpon iksina It is 5th of September 2024 and here we are celebrating our Teacher Day on the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan at our school, Borphura English High School, Borphura English ME School and Langthat English LP School. We are celebrating together to commemorate the visionary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who shaped the mind of the young peoples of India to help educate the youth and to launch the quality education and to get the education to all and each and every student of every citizen of India. So we are celebrating here our Teacher Day by conducting various co-curricular activity like dance competition, singing competitions, fashion show and so on. Itu madak Langthat Borphura High School, lapen ke Langthat Borphura ME School, Langthat English LP School. Itu join si madak Teachers Day bang patilo, lapen dak kadowe student. Itu pangrumpet pen guardian parents teman sampai nanti tongrumpet lo. Lapen itu dak Borphura English High School pen ka provide jipo bang ke nitum ka chisik lo pen claim bom nonon free tuition bang ke free admission, free textbook, apar ke free tuition, free computer education, free musical arts of education, lapen ke scholarship of taxation nitum non process boy. Jadi nitum ladak ke doan na student nitum phansame parents tum phansame nitum un bangke quality education ka pinchoi phansi nitum bor ilo la pen ke da nang nitum same nitum isi amutu ason si nitum bange emkomlo je mission of quality education athi non langdam nang private school atum ten government school aso competitive lo pulodang te aso competition lo bangke parents atum same hola private school phansi priority pirong si sita private school bangke thanga facility ke long lelo lapen ke da government school long kachar le tum bangke bisi
गवर्नमेंट हिन पेन कुछ तमें फैसिलिटीज तमें लॉन्ग पॉन जो लासन सी नॉन तुम्हें हिन पेन बंगे पेरेंट्स तुम्हारे चुनिंग रिलो जे alongtin every nook and corner along Karbi Anglong long कुछ तमें la government school of Hansi itu ansu se input ponengji lalu klote itu dah itu bangke parents atau kan cenglo SMC president committee pen ke teaching staff tum an tame ni step pen jong si dak schooling kuri lo long te ba step education put hak step deng lo long te mane private school anta soselo lasi mission of quality education bang ni tum dake dak bang kuchum konbek ko pusinili tum bang ke chisek kono Adabar Paikrihia Pormalom Bokajan Mirihi Asai Hema Thingno Along in some Jinpet AJ YCP at the smart meter of attack Tarnak Kangipo. The Sunsi Bokajan AJ YCP Lapenki by in Koitong Capsose Amuluk Jing Room Sick Pinitong Sakot Ben non lom Chitanglop smart meter mati digital meter Akele Bill Abang Keoti Pick Titia Jok Pini Dharna ini Ponang Koklopusi Jitu Pukon Pet Napachinidon Labenan Parta Memorandum Alusita Bajerpo. Tangte alang ritum alam thile lang thu sena Bokajan pen long sentimong report Northeast Bay News দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম সদৌ টাই হোম ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বিলং জিলা সমিতি আৰু স্থানীয় সংগ্ৰামী ৰাইজৰ জৰিয়তে আজি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰিছো যে APDSLৰ জৰিয়তে এই বিজেপি চৰকাৰখনে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত যি খাটি খোৱা মানুহৰ যি হাঁচতীয়া ধন লুণ্ঠন কৰিছে এই লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ যি গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপিত কৰিছিলে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ অতি শীঘ্ৰে ঠাই নিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যে পূৰ্বতে যে ডিজিটেল মিটাৰ আছিলে ডিজিটেল মিটাৰকে আকৌ সংস্থাপিত কৰিব লাগে কাৰণ চৰকাৰখনে আঁচনিৰ নামত যে শোষণ কৰি চাওঁ প্ৰক্ৰিয়াকেনে খাটি খোৱা দৰিদ্ৰৰ মানুহৰ যে হাঁচতীয়া ধন তেওঁলোকে কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইকাৰণে পুনৰবাৰ এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আৰু লগতে শক্তিমন্ত্ৰীক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজক শোষণ কৰা লুণ্ঠন কৰা বন্ধ কৰক আৰু আঁচনিৰ নামত কিন্তু শোষণ আৰু লুণ্ঠন কৰাটো যদি অনাগত দিনত চলাই নিয়ে এনেদৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ কিন্তু ৰাজপথলৈ আকৌ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য